Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikuletha zonke befika ngaso-ke isikhathi uwelile-ke Mchunu ke uphawula ngodaba lwakhe-ke laphana-ke umuntu yenziwa njengoba-ke elokhu etrenda ukuthi-ke ngabe-ke usale kanjani laphana-ke emcimbini wakhe-ke uKhuzani ngoba-ke ezohlanganisa noma-ke ezobungaza-ke khona-ke ukuthi-ke useneminyaka engu-15 elapha endimeni wezomculo njengoba lakho aqala-ke khona-ke ukucula uMaskandi. Mbukeli uwelile-ke ukhala ukuthi-ke umuntu wenziwa washiya-ke uKhuzani eminyakeni ewu7 eyedlule wangamnaka wamshiya yedwa-ke uKhuzani-ke umfukampongose-ke ezizamela lapha-ke endimeni wezomculo kaMaskandi waze wathola-ke noFalabo ukuthi-ke amshayele-ke sona-ke isiginci njengoba-ke kwasekhambe yena-ke umuntu yenziwa. Mbukeli ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula njengoba-ke uKhuzani angazange-ke ambize laphana-ke umuntu yenziwa ukuba bezobungaza-ke yona-ke iminyaka ewu15 laphana-ke emcimbini wakhe-ke uKhuzani uye laphana-ke comment section sizwe uvo lwakho mbukeli njengoba-ke uwelile-ke naye-ke ezobeka kule video-ke engizokushiya nayo mbukeli-ke uzizwele yena-ke uMamchunu-ke ebeka ngalo-ke udaba lwakhe-ke umuntu yenziwa naye-ke laphana-ke uKhuzani. Siyabonga. Hey mayo gibela indiza kulaleki bafethu angilele hey phela ngisemlandweni umlando lo ngiyogibela indiza wonke umuntu ufuna ukuba semlandweni manje lo muntu yenziwe ngibona etrenda kangaka lokho ekhalela ngomlando kuthiwa naye kumele abe semlandweni kaKhuzani. Ikhona lento enjengaleyo ukuthi nabathakathi nabo abasithakathile bazisa ubuhlungu bakumele ukuthi mase sigubha iminyaka sibungaza sibabize sibaqoqa. Umuntu yenziwa ngithi uKhuzani wamshiya ulo 7 years umuntu yenziwa owashiya ngawo uKhuzani wamshiya esiqiweni wavula igate lamabhubesi walivala wamshiya kanjalo wahlala wakhala wayencecela uxotha ingamdlilwane zamdedela wathola ukuphila kulo 8 years. Namhlanje uma seyogubha umlando sekufuneka ethathe lo uyamfowabo owamlaxaza emabhubesini wabukisa ngayo iswe libuka ukube la mabhubesi amadla agcine engafinyelanga lapha ngabe lo mlando kuphi angahlala ngoKhuzani kanti umlando yini manje kufanele uguqulwe njalo makumele uKhuzani hleze esolwa imlando yaguqulwa sele sibuka nayi ANC ihlezi igubha iminyaka iyakamlando Malema yathi ngoba naMalema usemlandweni sesizogubha manje wosa ayikho enjalo angahlela nje ngoKhuzani uma ngathiwa manje sekufanele wonke umuntu aqoqwe ngoba sekuthiwa wawusemlandweni shuthi ngoba nezingane eziwu10 nje sekufanele ahambe eqoqa bonke omama beingane zakhe athi asambe asisemlandweni angahlalwa shuthi phela kugcina sekumlando wani lo umlando wefebe. Hayi akungahlala wafuthu ngathi angahlala nje ngathi umuntu yenziwa akayeke ukukhalelwa lengane wayilaxaza 7 years ngaphandle kwesizathu ngoba sekhohliswa abathize yini manje umuntu yenziwa asekwazi ukuthi akhumbule ukuthi umfowabo lo sekufanele emdonse aye emlandweni khona into enjengaleyo. Hayi bakwethu ngahlalwa nje ngathi anginamlando lapho uzohamba kudonswa abathakathi kuthiwa awubazoba semlandweni. Hayi umlando onjani lowo bapho Malema bawoqopheni umlando weANC ngoba siyabasi bezishushuvu zeANC yeke abathatha iANC yabafaka lapha yathi usani na umlando Malema. Hayi angahlalwa ngathi bakwethu ngenisiyeke ngalomlando kuba lo mlando ukuthi manje kufuneka lo mlando uzohlinzela uKhuzani ezibini lo mlando lokuthi umlando umanqele nje uhlezi enza umcimbi lapha nehluhluwe igubhe na wakwambona uMatshitshi laba bebemkhandile umanqele bakhanda icukamelisha wakwababona ungalabezi begcoba lapha ngoba kuthiwa umlando. Hayi ayikho into enjalo ngoba sekulomfana kwaMpunguse sekuthiwa khona kufanele begqiqo ngoba basemlandweni umbhedo lowo.